Mwiriwe neza mwese mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Mozambique, ingabo z'u Rwanda zafashe Awasse zinivugana abarwanyi barenga 70. Komeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga yemeje amakuru yuko ingabo z'u Rwanda zivuganye abarwanyi barenga 70 mu gace ka Awasse ndetse zigarura ibirindiro by'inyeshyamba z'umutwe ugendera ku mahame ya Kisilamu mu gihugu cya Mozambique. Colonel Rwivanga yatangarije Kigali Today ko abarwanyi benshi muri Awasse bivuganywe n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Mozambique. Yagize ati birashoboka ko imibare irenga kuko abarwanyi bagiye batwara imirambo ya bagenzi babo mu rwego rwo kwanga kibarwa. Itsinda rihuriweho n'ubuyobozi bw'intara n'ubuyobozi bw'ingabo zihuriweho n'u Rwanda, Botswana, Zimbabwe n'abanyamakuru basuye ibirindiro byari by'inyeshyamba byamaze gufatwa ndetse basura n'ibikorwa remezo izo nyeshyamba zari zarigaruriye ubu zasize zangije birimo sitasiyo y'amashanyarazi. Agace ka Awasse kegera ibice bindi bikomeye nka Muwedana na Agace mu majyaruguru y'intara ya Cabo Delgado. Abasirikare ba Mozambique n'u Rwanda bamaze kwigarura uduce nka Awasse na Diaka ndetse hafatirwa ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro n'amasasu. Ibitangazamakuru byandikirwa muri Mozambique nka DW bitangaza ko hakoreshejwe imbaraga z'indege hafi y'umujyi wa Mocimbowa ahari ibirindiro bikuru by'inyeshyamba. Awasse ni hamwe mu hatangirijwe intambara n'inyeshyamba muri 2017 ni mu mujyi wa Mocimbowa uri ku nkombe z'inyanja mu majyaruguru y'intara ya Cabo Delgado. Gaherereye ku birometero 70 mu majyepfo hari umushinga wo gushakisha gaze karemano uyobowe n'ikigo cy'Abafaransa cya Total. Mu mpera za Kamena 2020 muri Mocimbowa niho habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta n'imitwe y'inyeshyamba bituma igice kinini cy'abaturage bahunga. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.